Okay, mukaba mutya basebeni banyabo consent muli bulungi mwebale milimo mwebale okuyiya mwebale okutetenkanya mwebale okubanga mwekumira ku channel ya Dr. Hussein nsonga ku nsonga mukolo kyamani n'okubanga musubscribinga edukira bu subscribinga oba tofira story idukira wano story dili wano edinuma neditanuma nga dona tudita munjire etya njira ndala ate wasobola okubanga munango giganulwamu etanume yinzobe yenako enuma ne ya masano nga je tuli kwogera ko na ko lwalero nsangero kubona ku muganda wange kale baba weno okukwagana olwalero ninze mwene Nyange Events nga ndidye okubaletera ekintu ekiyaka ekitabangawo ku mubuwenge ni mu Uganda yona Nyange otamvuga speed soko indo uri kumvuga speed esebo lwachi esebo Nyange no lwachi we Nyange okana kwogera kumenya gene enzalwa yene byetwe handi berenga tusoka tutematema tumane Nyange avirawa Nyange mwana wawa tusolo kubanga tumana bulungi ameina ninze kumwene Nyange Jonathan nga mvira mu kibuga ekyebuwenge wenkulire nenzalwa yeife wensinzire okubanga ntalage kitundu buli wamu natukawo then yoko ni kuwa erina lyene liwatuma nti Nyange Events erina eryo lya budada so engeri badada bife gibalinga ni banyange nifa abana twaba banyange twasala tukitambuze paka n'abaidukulu bagane onyange ngeina kyekoze kwekyenda okay eri ekivulo ekiri kuvuga mu buwenga buli wotambula yesebo nani ali enuma w'ekivulo ekyo kibeta Pirawo Festival ekiri kwogeza abantu ogwama ekivulu ekyo nga ninze mwene ni management yange Nyange Events management nifa abasazeewo twakobandika tulete ebuwenge ekivulu ekitabanga yoku edukira dokita ekivulu kino kibe kibanga mu kibuga eno kibanga Kampala idinda so guno omulundi gwakuna twasala tukirete ku ebuwenge waka nabe ebuwenge bona babone ku ebyenda ole bibanga mu kivulu kire ebibe ebibanga inuma nga bijja kuba ni mu kino ekyenda ulo kati mpegano omuntu wabali wakusasula akasente mu kivulu kino kikyali josubira mu ndeyo singa aba atuse ekijo kuba mu ndeyo baba ni mama ali kumbona otasubwa tulijja kuba tuli kukulya kino kyonga n'ekivulu ng'omuntu oyizibwa ku kisente dooteiremu tulijja kulya ejja kubayo pirawo wenda ulonga tucheze pirawo festival pirawo wenkoko pirawo wechenanda owenyama y'embuzi wenyama y'ente tujaba no impombe denkoko mpombo da buli kimu so ekivulu kiri about kulya okay abembi tulinayo banji abembi nadala abawane busoga basazewo bagemagana nife bakoba ati bajja kutwembera era buli mwembi walina gwedinga wabusogana ajja kubayo ekiribuzabuza abantu posa ife zira ku mwembi neire mulala ekitali kubabeza kwa abembi banje ate tulina mu okulya chova machituma ndi Pirawo Festival yes butuwe tutakwa abembi ate nitutaka ne emere ate Pirawo ebebula so tuwakuta ekivulu kyemerere ndi Pirawo Festival teko omutiere ayenga n'abembi baliwo mu bungi twategera ati omuntu adakulya yesebo bwanumirwa oliye bwobona abembi oliye bwokina oliye kati omuntu singa ingira mu ndomo onayagana Pirawo bani bamuwa esowaniye akoma kweyo oba ovwa mu ngofundeire bufundere tulijja kulya kugwidubana kyonka kyensobola okukukoba tujja kulya kugwidubana ate ndina kyenerabiremu ekivulu ekyo kiringa wona kanti family day out tujja bamu okuuga okw'abaana abato tujja baletera mobile swimming pools tujja kubayo okulya ice cream tujja kubayo okunwa juice so ebintu ebyendawulo bingi watabeeyo jasubwa kinene kitegeza ati ekivulu kino kijatandika misana so abemisana abali n'abaana face painting tujja kusiga abaana abo bawuge balye n'abantu abakulu kijatangesa mukago gw'emisana lujaba lwa Sunday paka olw'ebalaza kuncho yes ekivulu kijja kukolena kuibiri olwe Sunday lwene emisana n'obwire bwabo bonaona paka olw'ebalaza kuncho ma abantu bagolole buwenge side kyawo festival no weri ebuwenge ekifo bakyeta buwenge guest house
nga wakatuuka ku kitaala ikkirira buyikirira oti ekifo kiri awo wansi kifo kinene ino kityamya abantu abasukika nga bamekayo kityamya abantu banga mutwalo nogeitaku kyotegeeza nti bajjajaamiza era ekifo kiba so abatya kubaayo tidi lwaki timubeeyo kuba ife abajja okubaayo n'abaali kumukira ekyendawulo bajja kubona nga kino kiswise kati kino leero okitaireko okiwanike kunaku kiro kiwanikeku enaku tukiwanike kunaku nga 23 ogw'ekumi n'omulala ogwene gwe tuli mu leero 2 kitegeeza obuzaayo enaku 2 nede wiiki 3 nedibulayo so mu wiiki 3 mwe tulitegeke ente okusala embuzi ngawo bitegeera kwegamba omuntu ajja alikwidda kulya Christmas ng'ekainatuuka kajaba nga kasikikana kunkulu ng'okaidukamu na kunkulu idukira aba P7 aba senior 4 bajaba maziribuzo so beyideeyo tusanukire walala weesasuze ena kudobe nga tochakalanga kati management yene running abembe bamekaye management yange sawa dino tulinamu abembi 2 tulinamu omwembi gwe mwidi obulungi bamweta Lukoto official ono MC oyo MC akola kubivulu akola nga katumwa akola ngani yeda yakobali abana mu ndongo balizana buzane dokita atizena nsobola okikola kiche kyenda oche bakola yasawa yankati manager nsabongemere kuntandika okufulumya enemba era twamutwala kyendinti Bukoto oyo otambwire naye ntambwire naye tamva ku kido njako ba producer adakundetera ku Bukoto oyo asobola okubanga era so mutava ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga konsonga gwemma ku channel ya Dr. Hussein Media nsonga konsonga mba nsobola okubanga nsinkana kuba mu kubembi abaidinga bogeza abantu obwama mu kibuga kyebuwenge munanga ono batandikanga abasaga yatandikanga MC yava kubwa MC yera kubwa katuma yava kubwa katuma bwemba mulimu bona face ye ezata mwidi ayabaire ku mikolo egisinga bunje eja government ejita government eja buli muntu 999 chebeta Bukoto ni kunani gwenchazo na kulwalero iranga tujja kubanga tunumyamo katintini titulanda igaino okutolako okubanga tutokera bwa konsonga nsangero okubona ku mwami Bukoto kale Dr. Hussein namusaku aba litubona tumwebale okubayo n'abali wagira industry ya Busoga nze mwena ali kwogera kunimwe ninze Lukoto official abasinga bandisaidiere ya mikolo era kubanga nishawe no ninze atwala bakatumwa mu Busoga yona so kolinde niwe atwala bakatumwa mu Busoga bona yesebo leka kulimba ekibina kyemwe kya echa Buchema yes ne iwe ni Busoga event management niwo kikolira yes ninze akulira achikirira bakatumwa ku lukiko olwo kakyendonge no endongeno otya wezolotya endongeno okusokerera abana babere bagirimu ngendongo bagizanyisa nga ina sitika nagandi so kati bino byemba MC ku bivulu nalinde ku kivulu waba amateka genatawo nako babana nga abembi ndi nabanji ku list ange sawa digire ngate mwene kivulu akali kwembako nako babembi abali wonti tutese buli mwembi ayembe ku lwemba lucyalutya lala aye ngabo idi mubembi timu bulamu wachi oli kumfuna kati baine bayemba kati mwene yeida yayemba olwemba olusoka yayemba olwokubiri kati yaenda ate yo n'olwokusatu nako DJ ntitolayo ngaloza kalikola ntitolayo yes yatandika kuyomba yanko banganze bwente dina kyekitegeza ajja mu studio kwemba biki nebimu kubyayongera n'okunsikiriza nako banti bwetu sirika balowooza ati titusobola anti kandide mwembi ne yakusikiriza okuyingira lwabulumi baba ojokola otinga wezulira anti kabya tosobola kaya ate n'omusinga kumusinga kati bwawulira olwemba luno ndidi nti ajaluwulira nga yezuula wali kerano mabantu mwembi wali na teda kumuwa masanalaze sebo tamuwayi wali na Busoga wano yakusikiriza wingire ndongo yansikiriza n'ingire ndongo esawa nakwebuuza nako kubanga kati nino olwemba lwendi kuizaku luno tulijo kola lwebeta kalondozi olwemba kalondozi lwogeiza abantu ebyama atenga n'olwasoka
oli konfuna butika irwendi kuleta chidi chebaja kuogera manager ono akumanaginga Yes. Nyange Yes. olina muli baluganda nayoba manager oyo tuli baluganda muli baluganda yes iweni wesimye era bwole kuloyo mba musase kubanga endongesa wadi no muntu jena yena ali kwefula manager ali kunonya mu mwembi sente Yes. bwadifuna ngakulekula so kati bwabanga mugana ono ali kumanaginga Yes. twategeza ni bwakulekule sente sigala mu kika ebere mu family sigala mu kika kubandi dintu mukaire wange yali kubira enzo abakubira Nyange okay Yes. so kati wobuzibu kali kubwagana ku bwa management nga odiboni aboni abembe Abe. esa no line nembe mekai Sawa eno ninenemba sofa nakafulumya kulala luno lwetulijja okwiramu ofulumya n'olujobo lwokubiri. N'olujobo lwokubiri. Esebo. Kyotegeeza nti olugendo jojo lirengerayo. Kati wo kalifuna kunkokola bino mpozi mwembi kukulemesa ebibya enuma y'ebivule. Nera tibibulawo aye kati nze nibwone mesanze nina audience yange. Nina abawagizi bango batoja abantu olako. Ngewe ku mwembi ali mu Nyange events. Yesebo. Pilawo festival olijibona otyayo okusinza kumanage ono aligiteekateeka atyayo. Pilawo festival ononya nibwo otandika okuinonolai kubanga Pilawo festival ebintu edwire kamala mulimu ebirabo okuwangula ebirabo n'abandi batandise era no wangula kwa t-shirt. Yes. Wapaye iwe kasatu tukutuka kungoli aho tukubuza wabuze bigema ku Pilawo festival kasito tukobera bwabukobere nga wangulira t-shirt wangulira ira eyange yino. Yes. Pilawo festival ensonga ditobwe diri kutambula kasito tukobera bwabigema ku Pilawo festival kubera tujiro tukayoli nga tulibuza Pilawo festival ngoli nganjidi to wangulira t-shirt yine yange bas so nabali eyo bona Pilawo festival to atandise ira abantu ofuna mungane ekivulu kikali kola kikali kutuka ente gwendo getamuna kudinedide bulaya ejasaliwe erija kugulibwe bewo embuzi dona enkoko nekirala ekyo ebyenanda tuli bifuna buyire bwolwolu na kuolwekera. Okay kwegamba omuntu adda kubanga ku Mande wakubadagala badagala iwe kyoba okole kiri kirala nonya sente do funa tiketi yekubemu asoka ali kuingira emeka emitwalo ebiri esowani ya mitwalo ebiri. Yes. Olusuniyo olutono emitwalo 5 mitwalo 5 buti ni bano batumbuto emitwalo 10 gitya ne5 kutebbo eba kwa abantu batya bayenga mwagifiri wano nti sowani ayo otuka erega bamasowani buti ni lubalusuniya ngaluli ku ebintu ndikogera kuba nawe sowani endala nti wane nasasula sowani katadi kyaje okuyendika masowani mama nze awayira iwako Pilawo festival ndidukira jina jamu okuje mwategekawe idinda. Yes. Mazima gali nto balwa kuba nti oba mwana enda bwende nalya chobo mani ni wo sobola okobera abo nti ekiba mu Pilawo festival ibintu byakudonda ate bave kuguno omuchere gwe babafumbira mbukodi Super Tanzania kodi super kodi kayiso erenende jebeta basmart nende Muhammad nebika byekufumba mutero amutego agulumwe bikani Muhammad mama baje banonere sebana mutasubwa Muhammad kibachika kya mutero noyo basmart anti butense sawe netambulira ku mutimbagana iwe jo bako TikTok yo bako YouTube wandika Muhammad Rice ojja kuironkobere chika kya mutire gwegamba omuntu aide ni foko oba aide nangalo ate kankobere ni kai omusilamu amweta wali ngona muri obulungi ebyafoko birabire oti amanot kidango nabye muki so wanange mutasubwa abebuwenga mwena atezera kamwe kogera ndija kuba ngambao okusingana okulimu abanasi ngokulya wali ebirabo biriyo abo benjo tunuza mu kamera ndete waneno njubisa chebeta omwana nti yalire chebeta so omukyere abembi tisobola akukobera nti gundi ne kisoka nze mwene ndi mwembi era abawagizi bange kino nendo kibakakasa ndiyo kuba management yentwala tinebanga netegeke kaini nde makwemba kukivolo ido jawulire ne badalu koto
okuva ku lwe yatandikirako dweidi ni doteidi ate ntunajo tukakukivula nti okufulumya ndi efulumikiza kulala nti nakukobeire birimu obulumi ndongere kuidira kulala mu studio yediriyo diswiko omunana saga yona dikikola ate ndongo yoli gitwamu ba producer abamani anti nze ndongo mbeire njini kubanze ngeri jembeire MC ebintu binombirwiremu mba nsobole otegera mpulira sana nakane no producer mulungi wamani producer mulungi so kasolo kubanga twira n'olwemba olw'omwana mulenzi abokoto oluwulire muku ni waje okubanga otukobera adakuba mwembi oba tajja kuba mwembi asigali mu MC oba asigali mu Katuma katuwulire ku ndongo ye eti bwetandika